திருவள்ளுவரின் திருக்குறள். அறத்துப்பால். அரண் வலியுறுத்தல். அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை, அதனை மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. அறத்தினூங்கு ஆக்கமும் இல்லை, அதனை மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு. குறளின் பொருள்: அறத்தைப் போல ஒருவனுக்கு ஆக்கம் நன்மை தருவது வேறு எதுவுமில்லை. அந்த அறத்தை மறப்பதை விட ஒருவனுக்கு கேடு தருவது வேறு எதுவுமில்லை. அதாவது, ஒருவன் வாழ்நாள் முழுவதும் அறவழியில் நடந்தால் அவன் செல்வத்திலும் புகழிலும் உயர்ந்து வாழ்வான். அறத்தை மறந்து தீய வழியில் சென்றால் அழிவை சந்திப்பான் என்பதே இக்குறளின் ஆழமான கருத்து. இந்த குறளுக்கு ஏற்ற ஒரு கதை இதோ. ஒரு காலத்தில் கோசல நாடு செழிப்பாக இருந்தது. அதை ஆண்டு வந்தான் ஒரு மன்னன். அவன் பெயர் விக்கிரமன். விக்கிரமன் வீரத்திலும் மாட்சியிலும் சிறந்து விளங்கினாரும் அவனுக்கு ஒரு பலவீனம் இருந்தது. அவன் அறத்தை பற்றி பெரிதாக கவலை கொண்டதில்லை. அவனது ஒரே குறிக்கோள் தன் பலத்தை பெருக்கிக் கொள்வதும் தன் சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்துவதும் மட்டுமே. நீதி, நேர்மை போன்றவற்றை அவன் காலத்தின் விரயம் என்று கருதினான். வெற்றியே முக்கியம், எப்படி வென்றோம் என்பது இரண்டாம் பட்சம் என்பது அவனது தாரக மந்திரமாக இருந்தது. அதே நாட்டில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தர்மன் என்று ஒரு ஏழை விவசாயி வாழ்ந்து வந்தான். அவனுக்கு சொத்து என்று எதுவுமே இல்லை, நிலம் கூட சொந்தமில்லை. ஆனால் அவன் அறத்தின் மீது ஆழ்ந்த பற்று கொண்டவன். எப்போதும் சத்தியம் பேசுவான், பிறருக்கு உதவி செய்வான், நேர்மையாக பிழைப்பு நடத்துவான். அவனது ஒரே சொத்து அவனது நல்ல மனம் மட்டுமே. ஒருமுறை கோசல நாட்டில் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. மழை பொய்த்து போனதால் ஆறுகள் வறண்டு, நிலங்கள் வெடித்து மக்கள் பட்டினியால் வாடினர். மன்னன் விக்கிரமன் தன் கருவூலத்தை திறக்க மறுத்தான். இந்த சமயத்தில் பலவீனமாக இருக்கும் அண்டை நாடுகளை கைப்பற்ற இதுவே நல்ல வாய்ப்பு. என் படைகளை நான் பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி மக்களிடமிருந்து மேலும் வரிகளை வசூலிக்க உத்தரவிட்டான். மக்களின் அழுகுரல் கோசல நாட்டின் வானையே நிறைத்தது. ஆனால் தர்மன் அவனிடம் இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச தானியங்களையும் கூலி வேலை செய்து கிடைத்த பணத்தையும் கொண்டு தன் கிராமத்து மக்களுக்கு உணவு சமைத்து போட்டான். தான் பட்டினி கிடந்தாலும் பிறர் பசியை போக்கினான். அவனது குடிசை கதவுகள் எப்போதும் திறந்தே இருந்தன. தனது கஷ்டத்திலும் அவன் அறத்தை பின்பற்றினான். ஒரு நாள் மன்னன் விக்கிரமன் வேட்டைக்குச் சென்றபோது காட்டிற்குள் வழி தவறிவிட்டான். இரவு நேரம் பசியும் தாகமும் அவனை வாட்டின. பயத்தில் அவன் நடுங்கினான். அப்போது தூரத்தில் ஒரு சிறிய ஒளி தெரிந்தது. அந்த ஒளியை நோக்கி நடந்தான். அது தர்மனின் குடிசை. தர்மன் மன்னனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை. அவனை ஒரு வழிப்போக்கன் என்று எண்ணி அன்புடன் வரவேற்றான். ஐயா, பசியுடன் இருக்கிறீர்கள், என்னிடம் இருப்பது இதுதான் என்று கூறி தான் பட்டினி கிடந்து சேர்த்திருந்த சிறிதளவு கஞ்சியையும் காய்ந்த ரொட்டியையும் கொடுத்தான். மன்னன் விக்கிரமன் தர்மனின் விருந்தோம்பலில் மனம் உருகினான். தான் இவ்வளவு பெரிய மன்னனாயிருந்தும் தன் மக்கள் பட்டினியாயிருக்கும்போது ஒருவன் இவ்வாறு அறத்தை பின்பற்றுகிறானே என்று வியந்தான். மறுநாள் காலை விக்கிரமன் தர்மனுக்கு நன்றி கூறிவிட்டு தன் அரண்மனைக்கு திரும்பினான். ஆனால் அவனது மனதில் தர்மனின் செயல் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அன்று முதல் மன்னன் விக்கிரமன் அறத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்தான். அவன் தன் கருவூலத்தை திறந்து பஞ்சத்தால் வாடிய மக்களுக்கு உதவிகள் செய்தான். அண்டை நாடுகளை கைப்பற்றும் எண்ணத்தை கைவிட்டு அவர்களுடன் நல்லுறவை ஏற்படுத்திக் கொண்டான். மக்களின் நல்வாழ்வே தனக்கு முக்கியம் என்பதை உணர்ந்து நீதியுடனும் நேர்மையுடனும் ஆட்சி செய்தான். விக்கிரமனின் இந்த மாற்றம் கோசல நாட்டை மீண்டும் செழிக்க வைத்தது. மக்களும் மன்னனை போற்றி புகழ்ந்தனர். அவன் இறக்கும்போது அவனது சாம்ராஜ்யம் அமைதியாகவும் செழிப்பாகவும் இருந்தது. அண்டை நாடுகளும் அவனுக்கு மரியாதை அளித்தன. சில காலத்திற்கு பிறகு மன்னன் விக்கிரமன் இறந்து அவன் மகன் ஆட்சிக்கு வந்தான். தர்மனும் முதுமையால் மறைந்தான். ஆனால் அவர்களின் கதைகள் வாழ்ந்தன. மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள். மன்னன் விக்கிரமன் தன் ஆடம்பர வாழ்க்கையையும் அதிகார ஆசையையும் துறந்து அறத்தை பின்பற்றத் தொடங்கிய போதுதான் அவனுக்கு உண்மையான ஆகும் எதிர்பார்க்காமல் அறத்தை பின்பற்றியதால்தான் அவனை அறியாமலே அவன் வாழ்வும் அவன் செய்த நன்மைகளும் உலகத்திற்கு தெரிய வந்தன. அவனது பெயரும் புகழும் அழியாமல் இருந்தன. ஒரு கதையையோ அல்லது புதுமையையோ தவறவிடாதீர்கள். இன்றே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். திருவள்ளுவர்ஸ் திருக்குறள். The virtue of charity. Assertion of the strength of virtue. There is nothing that benefits a person like virtue. There is nothing more harmful to a person than forgetting that virtue. There is nothing that benefits a person like virtue. There is nothing more harmful to a person than forgetting that virtue. That is, if a person follows the path of righteousness throughout his life, he will rise in wealth and fame. If he forgets righteousness and follows the path of evil, he will meet destruction. Here is a story that fits this verse.
Once upon a time, the country of Kosala was prosperous. It was ruled by a king. His name was Vikrama. Although Vikrama was excellent in valor and governance, he had one weakness. He did not care much about morality. His only goal was to increase his strength and expand his empire. He considered justice and fairness as a waste of time. Victory is what is important. How we won is secondary, was his motto. In the same country, in a small village, there lived a poor farmer named Dharman. He had no property. He did not even own land. But he was deeply devoted to morality. He always spoke the truth, helped others, and lived honestly. His only asset was his good mind. Once there was a great famine in the country of Kosala. The rains failed, the rivers dried up, the fields cracked, and the people starved. King Vikrama refused to open his treasury. "This is a good opportunity to conquer the weak neighboring countries. I must strengthen my army," he said, and ordered more taxes to be collected from the people. The cries of the people filled the air of Kosala. But Dharma, with the little grain he had and the money he earned from his labor, cooked food for the people of his village. Even though he was starving, he fed others. The doors of his hut were always open. Even in his hardships, he followed the Dharma. One day, King Vikrama went hunting and lost his way in the forest. At night, hunger and thirst seized him. He trembled with fear. Then he saw a small light in the distance. He walked towards that light. It was Dharma's hut. Dharma did not recognize the king. He thought he was a passerby and welcomed him warmly. "Sir, you are hungry. This is what I have," he said, and gave him a little porridge and dry bread that he had gathered while starving. King Vikram was overwhelmed by Dharma's hospitality. He was amazed that a man, being such a great king, could follow such virtue when his people were starving. The next morning, Vikram thanked Dharma and returned to his palace. But Dharma's action had made a great difference in his mind. From that day on, King Vikram realized the importance of virtue. He opened his treasury and provided assistance to the people who were suffering from famine. He gave up the idea of conquering neighboring countries and established good relations with them. Realizing that the welfare of the people was important to him, he ruled with justice and fairness. This change of Vikrama made the Kosala kingdom flourish again. The people also praised the king. When he died, his kingdom was peaceful and prosperous. The neighboring countries also paid him respect. After some time, King Vikrama died and his son came to power. Dharma also passed away due to old age. But their stories lived on. People said, it was only when King Vikrama renounced his luxurious life and desire for power and began to follow virtue that he found true akam, goodness. He was loved by the people and his kingdom flourished. Because poor Dharma followed virtue without expecting anything, his life and the good deeds he did became known to the world without him knowing it. His name and fame remained immortal. Don't miss a single story or innovation. Subscribe to Rendered Reality today. තිරුවල්ලුවර්ගේ තිරුකුරල් ශීලය ගුණධර්මයේ ශක්තිය පිළිබඳ ප්‍රකාශය. ගුණධර්ම තරම් කිඟෙකුට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් තවත් නැත. ඒ ගුණධර්ම අමතක කිරීමට වඩා හානිකර දෙයක් තවත් නැත. ගුණධර්ම තරම් කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් තවත් නැත. ඒ ගුණධර්ම අමතක කිරීමට වඩා හානිකර දෙයක් තවත් නැත. පදෙයි තේරුම. එනම් කෙනෙකු තම ජීවිත කාලය පුරාම දැහැමි මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ නම් ඔහු ධනයෙන් හා කීර්තියෙන් ඉහළට එනු ඇත. මෙම පදයේ ගැඹුරු අර්ථය නම් ඔහු දැහැමි මාර්ගය අමතක කර නපුරු මාර්ගය අනුගමනය කරන්නේ නම් ඔහුට විනාශය අත්විඳිය හැකි බවයි. පනතට ගැලපෙන කතාවක් මෙන්න. කලකට පෙර කෝසල රට සමෘද්ධිමත් විය. එය රජෙකු විසින් පාලනය කරන ලදී. ඔහුගේ නම වික්‍රම. වික්‍රම වීරත්වයෙන් හා පාලනයෙන් විශිෂ්ට වූවද ඔහුට එක් දුර්වලතාවයක් තිබුණේ. ඔහු සදාචාරය ගැන එතරම් තැකීමක් කළේ නැත. ඔහුගේ එකම ඉලක්කය වූයේ ඔහුගේ ශක්තිය වැඩි කර ගැනීම සහ ඔහුගේ අධිරාජ්‍ය පුළුල් කිරීමයි. යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය කාලය නාස්තියක් ලෙස ඔහු සැලකුවේ. ජයග්‍රහණය වැදගත් දෙයයි. අපි ජයග්‍රහණය කරන ආකාරය ද්විතීකයි යන්න ඔහුගේ ආදර්ශ පාඨය විය. එම රටේම කුඩා ගමක ධර්මන් නම් දුප්පත් ගොවියෙක් ජීවත් විය. ඔහුට
දේපලක් තිබුණේ නැත. ඔහුට ඉඩම් පවා තිබුණේ නැත. නමුත් ඔහු සදාචාරයට ගැඹුරින් කැපවී සිටියේය. ඔහු සැමවිටම සත්‍ය කතා කළේය, අන් අයට උදව් කළේය, අවංකව ජීවත් විය. ඔහුගේ එකම වත්කම ඔහුගේ යහපත් මනසයි. වර කෝසල වටේ මහා සාගතයක් ඇතිවිය. වැසි ඇදහැළුනේ නැත, ගංගා වියලී ගිය, කෙත්වතු ඉරිතලා ගිය, ජනතාව කුසගින්නේ සිටියහා. වික්‍රම රජු තම භාණ්ඩාගාරය විවෘත කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළේය. දුර්වල අසල්වැසි රටවල් යටත් කර ගැනීමට මේ හොඳ අවස්ථාවක්. මම මගේ හමුදාව ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ඔහු පැවසූ අතර ජනතාවගෙන් තවත් බදු අය කිරීමට නියෝග කළේය. මිනිසුන්ගේ කෑගැසීම් කෝසලයේ වාතය පුරවා ගත්තේය. නමුත් ධර්මා තමා සතුව තිබූ කුඩා ධාන්‍ය සහ ඔහුගේ ශ්‍රමයෙන් උපයාගත් මුදල් වලින් තම ගමේ ජනතාවට ආහාර පිසුවේය. ඔහු කුසගින්නේ සිටියද ඔහු අන් අයට පෝෂණය කළේය. ඔහුගේ පැල්පතේ දොරවල් සැමවිටම විවෘතව තිබුණි. ඔහුගේ දුෂ්කරතාවලදී පවා ඔහු ධර්මය අනුගමනය කළේය. දිනක් වික්‍රම රජු දඩයම් කිරීමට ගොස් වනාන්තරයේ අතරමං විය. රාත්‍රියේදී කුසගින්න සහ පිපාසය ඔහුව අල්ලා ගත්තේය. ඔහු බියෙන් වෙවලන්නට පැපෙලීය. එවිට ඔහු දුරින් කුඩා ආලෝකයක් දුටුවේය. ඔහු එම ආලෝකයේ දෙසට ඇවිද ගියේය. එය ධර්මාගේ පැල්පතයි. ධර්මා රජු හඳුනාගත්තේ නැත. ඔහු තමා මගියෙකු යයි සිතා ඔහුව උණුසුම් ලෙස පිළිගත්තේය. ස්වාමීනි, ඔබට බඩගිනියේ. මේ මා සතුව තිබෙන්නේ. ඔහු පැවසූ අතර කුසගින්නේ සිටියද ඔහු රැස් කළ කැඳ ස්වල්පයක් සහ වියලිපාන් ඔහුට දුන්නේ. ධර්මාගේ ආගන්තුක සත්කාරයෙන් වික්‍රම රජු අතිශයින් මවිත විය. මෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ රජකුවකු මිනිසෙකුට තම ජනතාව කුසගින්නේ සිටින විට එවැනි ගුණධර්මය අනුගමනය කළ හැකිවීම ගැන ඔහු පුදුම විය. පසුදා උදෑසන වික්‍රම ධර්මයට ස්තුති කර තම මාලිගාවට ආපසු ගියේය. නමුත් ධර්මාගේ ක්‍රියාව ඔහුගේ මනසේ විශාල වෙනසක් ඇති කළේය. එදී සිට වික්‍රම රජු ගුණධර්මයේ වැදගත්කම වටහා ගත්තේය. ඔහු තම භාණ්ඩාගාරය විවෘත කර සාගතයෙන් පෙළෙන ජනතාවට ආධාර ලබා දුන්නේය. අසල්වැසි රටවල් යටත් කර ගැනීමේ අදහස අතහරදා ඔවුන් හමියේ යහපත් සම්බන්ධතා ඇති කරගත්තේය. ජනතාවගේ සුබසාධ්‍යතමට වැදගත් බව වටහාගෙන ඔහු යුක්තියින් සහ සාධාරණත්වයෙන් පාලනය කළේය. වික්‍රමගේ මේ වෙනස නිසා කෝසල රාජධානිය නැවතත් සමෘද්ධිමත් විය. ජනතාවද රජුට ප්‍රශංසා කළේය. ඔහු මිය ගියාද ඔහුගේ රාජ්‍ය සාමිකාමී හා සමෘද්ධිමත් විය. අසල්වැසි රටවලුද ඔහුට ගෞරවය දැක්වියේය. ටික කාලයකට පසු වික්‍රම රජු මිය ගිය අතර ඔහුගේ පුතා බලයට පත්විය. මහලුවකම නිසා ධර්මතාවයද මිය ගිය. නමුත් ඔවුන්ගේ කතා දිගටම පැවතුණි. ජනතාව මෙහෙස පැවසුවේ. වික්‍රම රජු තම සුඛපොහොපාලීය ජීවිතය සහ බලයට ඇති ආසාව අතහැරගත් ගුණධර්මය අනුගමනය කිරීමට පටන්ගත් විටයි ඔහුට සැබෑම ආකම් යහගුණම් හමුවුණේ. ඔහු මිනිසුන් විසින් ආදරය කළත් ඔහුගේ රාජ්‍ය සමෘද්ධිමත් විය. දුප්පත් ධර්මයා කිසිවක් අපේක්ෂා නොකර ගුණධර්මය අනුගමනය කළ නිසා ඔහුගේ ජීවිතය සහ ඔහු කළ යහගුණම් ඔහු නොදනුවත්ම ලෝකයට ප්‍රසිද්ධ විය. ඔහුගේ නාමය සහ කීර්තිය අමරණ විය. එක කතාවක් හෝ නවෝත්පාදනයක් අතපසු නොකරන්න. අදම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.